chapter 2. Luke chapter 2. Awuthi ngithi ukusho ukuthi can God trust you with troubles? Hallelujah. Amen. Can God trust you with troubles? Siyofunda verse number 41. And noma sinofunda abe 5 verses from verse number 41 to 45. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for Passover festival. When Jesus was 12 years old, they attended the festival as usual. After the celebration was over, they started home to Nazareth, but Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not listen at first, because they assumed he was amongst other travelers. And when he didn't show up that evening, they started looking for him among their relatives and friends. When they couldn't find him, they went back to Jerusalem to search for him there. 3 days later, they finally discovered him in the temple, sitting amongst the religious teachers, listening to them and asking questions. All who heard him were amazed at his understanding and his answers. His parents didn't know what to think. Son, his mother said to him, "Why have you done this to us? Your father and I have been fretting, searching for you everywhere." "But why did you need to search?" he asked. "Didn't you know that I must be in my father's house?" But they didn't understand what he meant. Now, Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them. And his mother stored all things in her heart. Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all the people. Hallelujah. Amen. 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 Siyabonga. Silandelele le ndaba or lesihloko sethu siqale ngaso ukuthi can God trust you with troubles? Our second book ebesifundile besithola uMaria uma kaJesu. Sithi oma uNkulunkulu afika kuye or ingilosi ifika kuye yathi you are highly favored, and after that ukuthi you are highly favored, and then bekayintombazana engazi lutho engazihlanganisanga nalutho, and then all of a sudden uNkulunkulu ufuna ukungena esiswini ngathi God trusted the young lady with the troubles ngoba uJesu uma sekafika kuye angena ngaphakathi kukaMary bekungekho mnandi or bekungasisibusiso kangaka. There was a lot of troubles kuMaria. Number one, bekathola rejection from kwinguduzo yakhe uJoseph. Number two, was getting rejected by the community ngoba amaJuda ungaba pregnant ungakashadi bayaqosha or bakhandle ngamatshe, so bekumele abhekana naleso sigameko. So ukuba pregnant kwakhe ngoJesu, it was a troubles, but uNkulunkulu wamthemba ngalawo ma troubles kuMaria ukuthi
uzomelana nalawo ma-troubles. Igama lenkosi malibonga. Amen. And then noma sekuJesu sekazelwe, and then siyezwa ukuthi uHerode naye bekafuna ukubulala lo Jesu. And then and siyazi ukuthi the feeling yokufuna ukuthi bakubulalele umntwana ukuthi iba kanjani, noma umntana wakhe uyagula uyezwa nawe ukuthi uyazini ngathi sekugula wena. Now bafuna ukubulala uJesu, oma bafuna ukubulala uJesu uma kaJesu ngoba uJesu wavela bathi uzoba inkosi. So uHerode bekangafuni ukuthi kube nalenye inkosi ngaphandle kwakhe. So ufuna ukubulala lenkosi abethi izelwe. And all the pain beyiya straight kuMaria ngoba uMaria was trusted ngoNkulunkulu ngalama problem. Now singayibheka indaba sithola ukuthi ingathi lo Jesu lo bekuyisibusiso kuMaria kanti bekungasiyisibusiso neze. Igama lenkosi malibonga. Amen. uJesu waba trouble empilweni kaMaria from ekuqaleni uma azoconceive umoya oyingcwele ukukhuleni kwakhe esiswini sikama wakhe. And kwaba inkinga kuMaria noma sekazelwe uJesu. Igama lenkosi malibonga. Until yefika ingilosi yathi make usuke kulelizwe ubalekele eGibhite uyohlala khona for kwesikhashana. It was not easy for uMaria ukuthwala lo mthwalo wokusuka ezweni lakubo aya ezweni langaphandle just ukuba uJesu aba secured. It was a trouble. I can tell you, Makhelwane, can God trust you with troubles? Now, sizwa lana uJesu soyakhula, obasekakhula uJesu lithi iBhayibheli ngakwesiJuda bebanesiko labo lokuthi every year bayodla isapha ndawonye. Bebanesiko labo lokuthi bebayodla isapha ndawonye. Bekuyisiko labo. Hallelujah. Bekuyisiko labo lokuthi bayakhona. I believe ukuthi uJesu before abe 12 years bebaya bayoyenza isiko labo uJesu angekho. But uJesu uma sekakhona baya naye nokukhula kwakhe asasemncane kanjalo bahamba naye. Hallelujah. Amen. Asasemncane kanjalo. Awuthi ngidlule la lokuqala. Thina bazalwana sivikela kakhulu abantwana bethu. Sibavikele nokusebenza basebenzele inkosi. Sibalisela kakhulu oro sinakekela kakhulu nento kungamelanga ukuthi kube irresponsibility yethu just ukuthi sivikela abantwana bethu. That is why noma abantwana bethu sebakhula isiko lokukhonza kwethu abalazi. Sihamba nabantwana bethu ingakho noma sekufika istage esithize sabo sokukhula kwabo bashayeka lula ngoba isiko lokukhonza abalazi. Isiko lokukhonza kwethu abalazi noma singene kuseni kwinkonzo yeziphiwo zikamoya abantwana bethu bangaphandle. Isiko lokukhonza kwethu abalazi thina asinandaba. Abazali bakaJesu bebaya kusapha bekuyisiko labo every year bahamba naye uJesu iBhayibheli lithi bekana 12 years ngoba
basesebancane akasilutho lo mntwana akasilutho awushengisise kusasemnyama awuthi ngikutshele lathi nesibona ukuthi kusasemnyama usathana uveza ilight yakhe kulo mntwana isiko labo baya ku feast ku Passover every year bathatha umntwana bahamba naye obabasuka ekhaya eBethlehem bebanaye bambona even the city yakhe la bekahlele khona they were aware ukuthi sihamba naye obabayofika bayenza wonke umsebenzi abawenzayo now uJesu at a young age besekazi ukuthi esontweni labo bikhantha yabo every year baye Passover bekazi ukuthi inkonzo yabo ivulwa kanjani bekazi ukuthi inkonzo yabo yifunctiona kanjani awubasalwane bekazi uJesu asasemncane ukuthi indlela yokuhamba ihanjwa kanjani ingathi ngakhuluma nabantu abasha ukuthi umntana sekhaya ungahlali uthi abobaba basesekhona abomama basesekhona ungahlali uthi bakhona abantu abadala make ube involved ezintweni zenkosi nani abantu abadala nibanikeze platform yokusebenza ukuze bazi iculture yokukhonza kwethu uJesu uma sebaqedile I believe umama kaJesu wabaqoqa bonke laba bekahamba nabo waba-organize bonke bagibela kumakhalishi abo bagibela babuye bekhaya eBethlehem but into yabadoma ngoba uma uNkulunkulu sekafuna ukuveza okuthize uvala okuthize kungabonakali bavaleka bonke bangaboni ukuthi uJesu akekho and uJesu sewuhlezi nababhali nabafundisi nabantu abaziyo uhlezi nabo. Hallelujah. Amen. Ayithina bazalwana noma umntwana wethu sangafika kuze kubaba sizomdonsa sithi ake uye kumuntu omdala. uJesu wasale emuva. iBhayibheli lithi abazali bakhe bahamba baqhubeka baye ekhaya. Bahamba izinsuku baye ekhaya bangaboni ukuthi uJesu akekho. Uma sebafika ekhaya uma bethi bayabheka bathola ukuthi uJesu akekho baba worried ngoba umzali uba worried awuthi ngibuyele kulo Maria can God trust you with troubles. Bazalwane, it was one of the troubles uMaria wahlangana nazo and manje akusase isimo esiza kuMaria but now uJesu abayi trouble kuma wakhe. Baba uJesu wabayi trouble ngoba abantwana babasakhula babayi trouble because imvelo iletha i-troubles but uma sekakhula umntwana iBhayibheli lichaza ukuthi bese kakhulile ku-12 years and i-reasoning yakhe beyiphezu kwe-understanding yabantu. Now akusase imvelo yokukhula kwakhe to give uMaria a troubles. Manje kuye uJesu sekaletha troubles kuMaria, which means i-troubles kaMaria ayizange yaqala when aconceive uJesu, ayizange iphele uma uJesu ana-12 years, yaphela uma seuJesu sekalele esiphambanweni.
bayabasheka abazali bakaJesu, bayahamba bamfune nokuma-relatives bangamtholi. Uma batata babuyele emuva bayomthola usethempelini. Number one, abamtholi asendaweni adlala, but bamthola asethempelini. Uhlale nezikhulu zasethempelini, uhlale nabantu abaziyo basethempelini, uhlele nabantu abaphethe isiko lokukhonza kwabo. Akasihlaleli nje, akadlali nje. At the age of 12 years, uma wena useholda umntwana ukuthi angayayo bhabhadiswa ngoba usasemncane, usathane uzobathatha ayobabhabhadisa yena, angeke usabuwina lo mntwana. At the age of 12 years, uJesu sohlele nezikhulu zasebandleni, izazi zevangeli, izazi zesiko namaJuda sohlezi. iBhayibheli lithi inkulumo yakhe beyiphezu kwe-understanding yabo, nemibuzo yakhe beyiphezu kokuphendula kwabo. Hallelujah. Amen. iBhayibheli lithi bonke uma bambheka bamamela lo mfana, bambheka bamamela, bamangala ukuthi what kind of a child is this one. Awuthi ngikutshele mamami, umntana wakho angaba yi-troubles ngoba uNkulunkulu uthembe wena, but ithi enkonzweni kube yisibusiso. Mamela la wena ubona i-troubles, uNkulunkulu ubona isibusiso kithi. Omamile ngaphambili thina siyabusiseka when we want in troubles. Abantwana bethu sibazi kangcono, sibazi ngokuzalwa kwabo, ukukhula kwabo. Ingakho bazalwana thina sibatreata as such ukuthi bangabantwana. But uma wena one day ungamnikeza i-platform yokusebenza umsebenzi wenkosi, umfundise isiko lokukhonza. Amen. Nkosi yami, mama sizalane nomfundisi sikhuluma nendaba sithi uthi kini umama beka-strong. Asho mama ngithi yazini bekazojabula kakhulu uma ngibona ngimile. Hallelujah. Ngoba okunye bazalwane kumele uku-inject abantwana abasesebancane, kumele ulubuyise basabuyisela, kumele ubafundise manje ukuthi noma sibashaya ngaphandle bakhumbule ekhaya. But uma wena ungazivali iminyango basase-12 years abazi lutho emhlaba hamba, angeke basabuya. Bekazi the prodigal son ukuthi uyazi ekhaya kukhona, angeke ngidle nezinkulumo manje. Let me go back. Let me go back. Can God trust you with troubles? Amen. Because some other troubles empilweni yakho is a blessing to us. When you see the troubles, God uveza into iba isibusiso kithi. Hallelujah. Amen. Now, iBhayibheli lithi uma sebamtholile bathi mfana wahlala, mfana wami sikhathazekile ngawe, why ungabuyi, why ungahambi nathi. Hallelujah. Uyaphendula umfana, I believe my understanding kule ndaba ukuthi waphendula with this respect, ngoba wathi anikwazi mina ukuthi indlu yami la kumele ngibe khona kusethempelini. Hallelujah. It was another trouble bazalwana ayinikeza abazali bakhe yena ngokwakhe. Uthani kwazi ukuthi umsebenzi wami ukuthi ngibe sethempelini, kunezinto kumele ngizilungise ethempelini. Ngisasela kule 12 years, angithi ngifundisile ukuthi siyafika lana every year kuyisiko lethu. Every year
singeke siyenza lokho, but kunezinto uNkulunkulu angilivilela zona regarding le bandla angeke ngidedele ngizenze. iBhayibheli lithi abazali baze bakhubazeka bathi asaba sibuyele ekhaya. iBhayibheli liveza lento ukuthi noma sekabuyele ekhaya wazithoba wasubmitha, ngoba uma akela abhizi ngomsebenzi kaNkulunkulu kufika le authority yobuNkulunkulu kuye. Oh, hallelujah. Amen. Bamthanda bahamba naye. La ngifuna ukuthi sikhuluma ngawo la magama amathathu nje. Simhlale phansi. iBhayibheli lithi wakhula uJesu. Wakhula in wisdom. Wakhula ekuhlakanipheni. Ngoba lezinto uJesu bekazenza bezingalingani ne-wisdom natural yabantu, ngoba even nababhali bomthetho bekahamba phambi kwabo ngoku-understanda izinto namasiko yamaJuda. Into bekayenza uJesu bekangayenzi ngoba uyakhula, but uNkulunkulu wa-injecta into yezulu kuye ukuze noma amile phambili onakhuluma nabantu bamangale ukuthi what kind of a child is this one. Ngapha ekhaya it's a trouble kubazali, ngoba abazali they don't understand how to ngisho wena mzali you don't understand the gift yomntana wakho enkonzweni. Ingakho uhlala uvala iminyango yokuthi azokhonza uNkulunkulu, uhlala uvala iminyango yokuthi azobusisa abantu enkonzweni. You don't understand lento uNkulunkulu ayifakile kuye. Siyabavalela abantwana bethu. Hawu siyabavalela abantwana bethu. Sibayenzela ama-limit yokukhonza abantwana bethu. That is why lo ubaba wa the prodigal son noma sekavela umntana wakhe laphaya akazange avale, wavula izandla wathi welcome. Oma kafika wamnikeza ihug, oma kaqeda wamnikeza ikhishi, oma kaqeda wamnikeza indandatho, oma kaqeda wathi khiphane inkathola zakhe mfake ezintsha. Akuphelelanga leta athi isivumelwano ukuthi make sibulale nje ithole likhona li-fresh, ngoba sesiqala izinto ezintsha. Ingathi ungaba nabantu abasha namhlanje abathi sesikhathe ukuhlala kuma-comfort zone. Ama-services wethu yabantu abasha iyafa thina sikhona ngoba sivalelekile. Iy'nkonzo zethu zamantombazane ziyafa. Ingathi ungavusa baba namhlanje ibandla elizovula umnyango basebenza abantu abasha. Now, lithi wakhula in wisdom. Wakhula in wisdom. uthi Solomon uma khuluma noJesu uNkulunkulu athi ngifuna ukubusisa wathi athi ngifuna wisdom, ngoba uyazi ukuthi nge-wisdom angaya kude, nge-wisdom angayenza izinto eziningi, nge-wisdom angakhuluma kukhulumeke, nge-wisdom yonke into noma ingasho lutho noma ingana-meaning ebambekayo, but uma uyikhuluma nge-wisdom indaba bonke abantu bazokumamela. Abantu abagulayo bakhuluma nge-wisdom bayophiliswa. Abantu abayiphuphuthe uma bakuzokhuluma nge-wisdom amehlo ayovuleka, izinto bezingahambi. Uma ukhuluma nge-wisdom izinto zizohamba, umnyango uvalekile. Uma ukhuluma nge-wisdom uyavuleka. Uyovuleka. Athi wakhula uJesu, wakhula uJesu in wisdom. Wakhula uJesu in wisdom. Wakhula uJesu. Ingakho uma sakhulumile aphendula abazali bakhe, uma afika ekhaya iBhayibheli lithi wasubmitha,
waba humble kubazali bakhe, wacontinue njalo, waba humble, wasubmit kubazali bakhe, ngoba wisdom wise bekakhulile, bekakhula. Hayi bazalwane, singapheleli ukuba abantwana bakaNkulunkulu, make sikhuleni emsebenzini wenkosi. Noma sesikhuluma bazi ukuthi wakhuluma with the wisdom. Amen. Hallelujah. Amen. Now iBhayibheli lithi wakhula in stature. Now isimilo sakhe, uma abakhuluma nge-stature, sengamqabanga noJosefa ukuthi the way iBhayibheli limisho ngakhona ukuthi wakhula nange-stature, waba umfana obukekayo. Nkosi yami, at some point abantu bazonyatha isimilo sakho, or bazonyatha ngendlela omengayo, igama lenkosi malibonga, before bakubona ngamehlo, or before bakuzwe ukuthi uthini, bafuna ukubona ukuthi ume kanjani. Amen. Abanye abasafuna ukuzwa ukuthi uthini, bafuna ukubona ukuthi ume kanjani, bafuna ukubona ukuthi ugqoke kanjani, bafuna ukubona ukuthi uhamba ngani, bafuna ukubona ukuthi uhlalaphi. But uNkulunkulu wangamkhulisi nge-wisdom kuphela, but even in stature sakhe, ukuze noma sekavela, but yes, we can listen to him. Hallelujah. Amen. Wakhula also in station. Wakhula in wisdom. Wakhula also in station sakhe. Ngegama lenkosi. Amen. Amen. Favor is not fair. Now, uJesu akazange akhule in wisdom. Akhule also in station kuphela. But lithi wakhula also in favor kuNkulunkulu nakubantu. Hayi, hallelujah. Amen. Yo, indaba kaJesu ayihambi ngoNkulunkulu kuphela, kodwa ihamba nangabantu. Awuthi ngitshele wena mntana omusha ukuthi noma ungafunda mntana sekhaya, waba well educated, wathola umsebenzi oshisayo, ungasuka uthathele umuntu phansi ngoba kuyonipha ifavor yabantu. Noma uNkulunkulu angaba kuphathisile inkonzo yokuyirendanisha ngaphambili, unga-undermine abantu abangazange baphiwe into. Ake uthole ifavor yabantu, uthole ifavor kaNkulunkulu. Ungahambi one by one. Noma bangangithandi, I don't care about them. As long God favors me. Awumanje thina sesiyabheka umthalano onjani ufavor uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uzosebenzisa labo bantu ukuze ifavor nomsebenzi wakho ube mkhulu. Amen. Number 3, uthi uNkulunkulu wakhula in favor of God and in man. Ngalamanye amagama wathola ifavor yokuthi akhule kwifavor kaNkulunkulu. Uma uthola ifavor kaNkulunkulu, uNkulunkulu uvula labantu kuvale khona, uyenza izinto lezi abantu batazenziwa ngabantu. uNkulunkulu uvula iminyango evuliwe. Kahle uNkulunkulu akasavuli, uma afike ngefavor uyafohla, uthole lezinto bathi sesitethile. Hayi basalwane, uyazi uPeter umnyango wejele bewuvaliwe kathathu. Uma uvaliwe kathathu, wathola ifavor kuNkulunkulu, waphuma kumnyango number 1, waphuma kumnyango number 2, waphuma kumnyango number 3, ngoba ifavor yezulu bephezu kwakhe. Ngababodwa awazange atine amvulela. Uma uthola ifavor kaNkulunkulu, kuvuleka nalaba vale khona. Favor is powerful. Bekavuka uJesu
ngoba bekakhula ngefavor kaNkulunkulu. Noma isitha sithi sesiyaqeda naye, ifavor beyimvikela. Hayi bazalwana, ifavor angeke ikuvikele ukuthi kungayenzeki, but ifavor kaNkulunkulu izongena nawe. Ifavor angeke ivale ukuthi kungayenzeki. Wentombazana, ifavor angeke ibavike abafana ukuthi bangakuhleli ngaphandle, but ifavor izongena nawe. Ingakho noma sewukhuluma uphendula with the wisdom oyitholile ukhulile kuyo. Tiko bawo gena nathi, tiko bawo gena nathi, tiko bawo gena nathi Musa. Ifavor ingena nawe, ifavor iyakudlulisa, ifavor iyakumobela, ngoba awukhuli ku-wisdom nestate kuphela, but ukhula also in favor kaNkulunkulu. Akuphelele lapho mntana sekhaya, ne-favor yabantu. Oh yes. Ifavor yabantu isebenza ngale ndlela. Ifavor yabantu inama-terms and conditions. Ifavor yabantu uma sewuphumelele bathi ungamboni aso yithi esimbukele simbeke lapha yini. Ifavor yabantu, and uma ungahamba ngefavor yabantu uzohamba endleleni ulimale ubuye phansi, ngoba ifavor yabantu izokuthatha ukubeke phezulu. Abantu bakubeke ukuthi ayizodleka mnandi babuyele emuva, but uma uthwele ifavor kaNkulunkulu, noma uNkulunkulu angasebenzisa labo bantu bazokubamba bakubeke phezulu, noma bona zibanela bashayeka, but wena bazoloku bakubambile. Noma bazothola ifavor kaNkulunkulu awubakhohlwa labo bantu abaye bakusukumisa bakubeka phezulu. Ungaba nefavor ngabanye abantu yahamba yedwana, angeke ube ne-freedom nge-success yakho. Ungaba ne-favor evela kubantu kuphela. Abantu bazokutshela ukuthi hayi uze uthenga itaxi kungenxa yokuthi mina ngikusizile, engeke ukhona ukuthenga kungenxa yami, anawunikeza ishare every year, every month uzohlala ukhokha because ifavor yabantu kuphela. Ungahambi ngefavor yabantu kuphela, hamba nangefavor kaNkulunkulu. Amen. Ukhule kwifavor. uNkulunkulu wabathi akubheka athi ngifuna ukwehla la esontweni, ayifavor sini, ngifuna ukwehla la, but kumele kuthole umuntu engamethemba, ngoba uma sekayehlile ngawe angeke usaba normal kubanje. Abanye abantu bayokurejecta ngokuthi ufavored ngezulu, abanye bazothi uzenza ngcono. Why uzenze ngcono kanje? It's because you are favored ngezulu, but uma uba favored ngezulu nangabantu, uNkulunkulu uyosebenzisa labo bantu bakusukumise ube phezulu bakuthwale. Ngifuna ukuthandaza, uNkulunkulu wakhula kulezi zinto ezintathu. Nawe umuntu omusha, in fact awuthi ngikhulume ukuthi wemzali lo mntwana loyo ungamtotosi kuze ufikelele lapho ukuthi ungasamzwisisi, but akovule kuzoba nebaptism. I just believe kuzoba nebaptism. Wemzali ungababambi labo bantwana, ake bangene batheste. Kuba buhlungu mfundisi wami ngoba bathi kudliwa isidlo senkosi
uthola umntwana ona 12, 13, 14, 15 years bathi hlala ngapha kubantwana akazi lutho akathinti indawo thina singeke siyadla isapha ngapha ya yena uyalapha uma aphuma la enkonzweni uyothola isapha ngaphandle uyothola isapha ngaphandle ngaphandle ayikho into yokuthi hlala ngapha usasomntwana ngapha ngaphandle babathatha bonke babafaka ebhodweni lilodwa badla bonke bahlephulana bonke isinkwa bahlephulana bonke bahlephula isinkwa bonke akunendaba ukuthi i-age yakho injani bahlephula ngaphandle bathi ngathi uNkulunkulu namhlanje Nkosi yami wemzalo nabantwana ake uhambe namhlanje uyohlala nabo phansi haleluya uyohlala nabo phansi ubatshela ukuthi isiko lokukhonza lokwethu yileli siyasindiswa la ekhaya oba sekade kusindiswa la ekhaya siyabhaphathizwa la ekhaya oba sekade ukubhaphathizwa la ekhaya hayi njengoba sisesambulo sihamba ama-weekly sihamba ama-monthly sihamba amakota sihamba ama-mini convention sihamba ama-convention balazi isiko lala ekhaya balazi bakhule in wisdom yezinto zala ekhaya bakhule in statue zala ekhaya bakhule ngesimilo sonke zala ekhaya ayekuchaza yonke ayobuya ngaphandle uma sekabuyile sitawu mntana buya siya-welcome on the wheel and in the course yokuwa kwakhe siyazi and the course yokuwa kwakhe ukuthi thina sisuke sangamkhombisi sangamfundisi isiko lokukhonza la ekhaya I just believe bafundisi babo ukuthi uJesu even though ayindodana kaNkulunkulu but engabe abazali bakhe abazange badlale irole yokumfundisa wonke amasiko yakubo asibabuyisele abantwana bethu ngingababelieve mina ukuthi inkonzo abantu abasha ingaba na 2 young people 3 young people bathi isikhonza so 3 4 and abazali babo sibabaningi lana sisuke siyayenzana kahle haleluya amen ngifuna ukuthandaza bahamba naye uJesu abazange bamshiye emuva uma bafika ethempeleni badla iPassover bayenza umqimbi wonke uPassover baphila ngempilo yaleyo nkonzo bebayoyenza but uma sebabuyele emuva wasalela emuva wasala wabuza imibuzo ephezulu kulabo bebanayo waphendula imibuzo emikhulu kunakuye that is why noma sebafika abazali bakhe iBhayibheli olifunda lithi uma wakhe akazange ayiqonde le ndaba nempendulo yakhe but wakuhlenga wakugcina enhlizweni yakhe. Hey, what a trouble, Maria. What a trouble, Maria. I want a trouble, Maria. Noma sekaphendulile kanjalo lo mntwana but still usaphendula usafika enhlizweni yakho. How this woman basabana wahlangabezana ne-trouble, but in that trouble God trusted her. Ngegama likaJesu ngifuna ukuthandaza futhi sikhamele sizosithandaza.